Aye amamkela aka Gui channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi kha yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla. I khale mi yimele nongonoko lowuwani for hi ta mi tisela wona straight. Hi lero wa siku ri fikile hi na Gogo Sihlahla laha va ta kota ku mi hlamusela swin'wanyana. Xikan'we kan'we vhetani mi xeweta vayingiseri mi va byelana ku hi n'wina mani wa le kwihi. Na mi xeweta hinkwenu vayingiseri na valandzeri lava i Gogo Sihlahla kandengeza asi la ku tiveka ngopfu ku ile ka Mavuza hi la ni kumekaku kona. Okay, a ni ta kombela mi mi siya tinambara ta n'wina ku loko u tshuka hi rivala mi va mi va nyikini tinambara ta n'wina. Vayingiseri mina ni kumeka ka 063 849 4144 na ripita nakambe 063 849 4144 ya kumeka ni le ka WhatsApp nambara leyi. Okay, inkomu khensa swinene. Alright, lani hi ta vutisa swivutiso leswi vanhu ku nga khale va kha va lava ku swi tiva ku hi vuenti ku va ta kota ku pfuneka. So loko no tshuka ni ve ni ri na probleme vununa bya mina byi nga ha tirhi, xana ni nga swi kota ku pfuneka loko ni ta ka Gogo Sihlahla? Loko mi fika ka Gogo Sihlahla hi ta rhanga hi languta hikuva ti situation leti a ti fani. Ku languta ni vulela hi tindlela leti ta ku consulta a ni koti ku loko i fika hi situation leyi wena i tivaka yona i fike ku ni twa leswo karhi makuma ku nkarhi wun'wana n'wina mi ti byela ku hi swona sweswo kasi a hi swona. So ku rhangiwa hi swona sweswo ku hi consulta hi kota ku cheka hi tiyisisa ku leswiya mi hleketaka ku hi swona n'wina swi nga ku mi karhateni impela i ntiyiso hi swona laha ma pfuneka. Na loko ku ri hi ku mi karhatiwa hi swona sweswo n'wina bya n'wina impela loko mi fika ka Gogo Sihlahla hi karhi hi cheka hi consulta i swilo leswi munhu a pfunekaka ka swona. Okay, se swi vula ku ri loko hi fika ka n'wina hi ta va hi ri na price yo consulta and then after loko se mi hi byele xiphiqo xa kona se hi pfuneka futhi ka swona. Munhu loko a ta i va karhi a ta hi price liya ya ku a consulta because the situation leti va ti karhi ti nga fani. Wa kuma wena i ta hi situation liya ya ku na swi tiva ku ri ni karhatiwa hi nhloko kasi nhloko liya yi fambisana na swin'wana. Mina ni fika ni teka ntsendzwani ya nhloko ni ku nyika kasi a hi nhloko leyi yo karhataku swo fambisana swi yelana swi ya khoma nhloko ku tshikelela nhloko. Se kasi loko hi rhange hi consulta swi endla ku ri ni kota ku langutisa ku nhloko leyi tisa ku yini ivi hi kota ku pfuna kusukela rimintsweni ra kona. Okay, ya swa twisiseka swinene. Hi la ku ta ka mhaka yo dyisa kumbe ku dyisiwa, xana swo koteka ku ri loko munhu a dyisiwini a hi ngo i chuchi laha i dyisiwini so ene na swi vona maybe ku dyisiwini vhele yani a swi tali ku a va kha swi vona ku i dyisiwini. So swa koteka ku hi nga ta ka n'wina then hi ta endla ku a hlatisiwa swona? A hi ngo swi vona hi n'wina tanihi family vhele munhu loko swi endliwini swo fana na leswiya a swi talangi yena n'winyi a ti vona. Ma swi kota n'wina family ku mi pfuna mara a nga pfuneki xiphiqo xa kona a nga ri kona. Ene swi tala ku munhu ka swiyimo swo fana na sweswo a va a ri aggressive, a swi talangi ku mi vulavula na yena a swi twisisa kumbe a nga swi tekela enhlokweni swo fana na sweswo. Yena ka yena i vona vutomi byi ri normal byi ri right. N'wina van'wanyana vahlaleri hi n'wina mi swi vonaka hayi khona munhu loyiwani a nga kahle. Se ku fanele ku ze ku fikeleriwa laha ka ku a za a kota ku kokiwa a tshunetiwa kusuhani ivi a kota ku a hlantisiwa hi ndlela yona yaleyo. Okay, lero swa koteka ku munhu a nga hlatisiwa ka n'wina? Swa koteka ku a hlantisiwa. Okay, ku na ku a hlantisiwa sweswiya ni nga vula swona ni le ku sunguleni ku hi rhanga hi ku consult. It depend ka ku xidyisa xexo xi ndlise ku yini, swi ya hi ku xi te hi ndlela yihi. Tanihi ku va hi karhi hi vulavula hi xidyisa ku na swidyisa swa ku hambanahambana. Se ni nga nyika ejini ku mi nga kuma ku hi lexiya xa ku i dyisiwe swakudyeni, ku na leswiya swa ku a nga dyisiwi swakudyeni ku ri leswiya swa ku i yo hlangana na munhu wa xisati no kombisa. Loko a hlangane na yena ma kona mahlanganelo lama ma ku munhu wa n'wi dyisa hi ndlela liya ya ku hlangana. So loko xi ri hi ndlela yaleyo swi vula ku xi fanele xi nge humi hi ku hlantisiwa kunene because a ngo lo xi dya kunene. Xi boheka ku xi huma loko a ya ku tipfuneni i fanele ndleriwa timirhi ta ku tipfuna xi kota ku xi flasheka. Okay, ku ri hi ku n'wina ma swi kota ku dyisa? Evo nta ku vulavula ngopfu vapfuniwi ka sweswo leswi swi vulaka ku va lava nga tshuka va ti tshuneta
va kombela swo pfuniwa ku yelana na sweswo hi ta vulavula ku va vulavule ku hayi ke swi vula ku swa koteka hi ku leswi swi nga endleka swi vuye swi va na mbuyelo. Okay, leswi vula ku loko wa ku ri na un'wana la a nga ku hi voneni a twa a navela ku ta dyisa muhlekisani wa yena a nga tihlanganisa na n'wina ku pfuneka. A nga tshinela a ta pfuniwa hi swo yelana na sweswo mara hey leyo dyisa na yona hi yona mara a hi yona ngopfu mara hikuva se munhu a swi endla hi mhaka ku va mbilu yi karhi yi vava mostly loko munhu a ze a siku yima a lava swo fana na sweswo se mbilu yi va yi karhi yi vava a twa a nga khomekangi kahle kumbe a twa nga ku murhandziwa wa yena wa muxukela so i hetelela u n'wi twela kusuhana u n'wi pfuna hi yona ndlela yaleyo. Se mostly ni nga prefera liya ya ku munhu o twisaku kumbe a n'wi boha kunene ni twi nga ku ya antswa yaleyo liya yo dyisa nkarhi wun'wanyana munhu i za tshika na ntirho se a lava ku tshama na wena. Ku ri ku na ku hambana ka ku boha na ku dyisa. Ku na ku hambana swinene. Na mina a ni la ku ta twisisa kona ku hambana ka loko munhu a bohiwile na loko a dyisini swi hambane kwini ende hi leswi n'wi ndzi vurisaka swo mu ku swa antswa leswi swo boha swi antswa hi loko swi endlisa ku yini swi kona. Leswi swo boha swi antswa hi mhaka ku u to tshama a ku hleketini loko a lava ku endla swa rhonga byela ku ya yini hleketa ku tlhelela a kaya hi tindlela tona teto loko a hleketa ku endla swilo swa rhonga a ti refa kasi liya yo dyisiwa i lava ku tshama a ri kwala mi ta heleketana na le xiyindlwanini i ta tshika na ntirho leswiya swa ku na swakudya a nga ka a nga dya kha a nga voni mana boyi i lava mana boyi va ri kona la tlhelo ka yena hi kona a nga ta dya swakudya se hence ni ku yi kahle a yi kahle ngopfu nkarhi wun'wana yi fikelela na laha ka ku mana boyi loko se vona va decide ku va lava ku huma hikuva se a kha a landzelela ngopfu a ni se wa landzelela a nga ha tirhi loko se va lava ku huma mi kuma ku luwa wun'wanyana se i hetelela kumbe a teka vutomi bya yena kumbe swo fanisa na sweswo because yena se i twa ku vava ni se i rhandza ku hundza leswiya a rhandzisa swona. Mara swi nga endleka ku vanhu vambirhi lava rhandzanaka va ta va ku va lava ku bohana va ri vambirhi leswi swa endleka sweswo se loko va pfumelana na va ri vambirhi yona yi nga ya kahle i convenient ya kahle ngopfu yaleyo. Okay, so mara ni lava ku twisisa ku a hi ngo munhu mina sweswiwa kumbe ni bohe munhu wo karhi loko ku fika laha se ni nga ha n'wi lavi hi ku munhu luyani ka swa olova ku ri ku nga va na ku chuchana ku endlela ku munhu se a ti langutela swa yena. That's why ni ku leyo boha yi nga yi antswa because na loko ni nga ha n'wi lavi na swi kota ku ni n'wi chucha ku tlula liya ya ku dyisa because already i dyile swi tshame phakati kambe liya ya ku boha loko i bohiwile hi sweswi swi nga ta swi bohiwile swi nga ta va swi voriwile wa swi kota ku fika i chucha layani i seta n'wana wa munhu free a sala ri kahle na wesa a ri kahle. Okay, so leswiya swo mi kuma ku i munhu i na vavasati vambirhi mi kuma ku i bohiwe ka ndyangu luwa wun'wanyana swa koteka ku na hala ka ndyangu luwani va ta va fika va ku va lava ku boha nuna wa vona. Loko vo hetelela va tirhise munhu wun'we ya lwa mirhi liya hi ku komisa sorry ya lwa mirhi liya hi ku komisa so loko yi lwa swi hetelela se loyi yena a nga ta va a ri na tilake ta yena ku va ku ri yena swi n'wi pfumelaka ku hundza luya wun'wanyana. Lero swi possible ku a nga bohiwa hala na swi possible va nga bohiwa hala na hala mara loko ku ri ku va nga tirhisangi munhu wun'we loko va tirhise munhu wun'we swi ya ku lweni and then swi ya hetelela swi voyamela ka munhu wun'we. Okay, so ka sweswo swo bohiwa ku va ku ri leswi swi munhu i bohiwe forever kumbe ku na nkama lowu swi pfuxetiwaka. Swa ku bohiwa swa tshama forever naswona sweswiya swa ku dyisa swa tshama forever but then ku na la loko munhu o tshika a hlantisiwile la swi humaka kona kumbe leswiya swa ku bohiwa loko u tshuka u swi veke la swi nga ta fikelela hi tihlo rin'wanyana u nga ha ri wena hi laha ni nga vulaka ku swi onheka kona se i fanela ku pfuxeta kona because u fanele u veka la swi tiva ku wena ri wexe. Okay, ma swi kota ku hlamusela milorho? Ku hlamusela milorho na swi kota mara a ni tali ku hlamusela milorho hi xivangelo xa ku loko u hlamusela swilo leswi hina swi fambisana na ximoya loko ndzi vona ku hlamusela milorho ya wena ni nghena ne le ximoyeni loko ndzi vona ku nghena ximoyeni swi vula ku se ndzi vona ku ya ku byela timhaka ta wena leswi nga laveki ku ni nga ku byela timhaka ta wena i nga khanyisangi nchumu so a ni tali ku hlamusela milorho yona na hlamusela mara loko ri u ta ve khanyise swo karhi ku khanyisa la mintimini la
hayi ku khanyisa hi vulavula hikwalaho ka ku a ni ngo loko hi vulavula ku munhu wa consult a nga consult for free se na loko hi vulavula hi milorho loko hi ku khanyisa hi vulavula swo fanisa na sweswiya ku ni nge ku hlamuseli mahala hi mhaka ku se ni ya tirhisana ximoya because a ni ngo loko ku ri ku milorho ya wena yi hlamusela swin'wana swi khoma family kumbe swi khoma vutomi bya wena loko ni sungula ku famba hi xitepe lexiya xa miri wa wena ni boheka ku nghenelela se ni ya va deep ka leswi swi nga ku teni kumbe leswi nga ta endlela se leswi vulaka se ni le ku ku byeleni ka timhaka ta wena yini mahala leswi vanhu kokwani va nga swi lavi se swi vula ku loko munhu a lava ku hlamuseriwa milorho i fanele a va a ri na mali yo khanyisa for ku hlamuseriwa milorho yona yaleyo swa twisiseka swinene loko mo mi ri na swin'wanyana swivutiso kwa heleni mi nga chavi ku amuke mi vutisa ku endlela ku ri vaseketeri va hina va kota ku kuma tinhlamulo ta vona no lexi ni nga advise ku vanhu i ku va ya eka page ya hina ya Facebook ka Gogo channel va vutisa swin'wanyana swivutiso ku ta ka episode leyi nga landzelaka va va kha va langutisa kona mara nakona loko ku ri na swin'wanyana swivutiso va nga lava ku swi vutisa loko va ri kule na lava nga kusuhani va nga ya eka page ya Gogo Sihlahla eka Facebook nakona va nga vulavula na vona ka inbox ni le ka number leyi nga va nyika yona tin'wanyana tinambara hi ta ti tsala kwala ka episode ya leyi wa ku ta kota ku consult ka ya mahlweni mara ka sweswiwani hi swi vutisa na hi right ta vutisa hi timhaka ta matirhelo ma online ku ri swi olova ku fika kwihi ku tirha online kumbe a n'wina mainly online ku wa sweswi munhu i fanele a za ta fika ka mavuzana na tirha online mara yi hetelela yi va na challenge laha ka ku mi kuma ku situation ya munhu se yi lava ku a pfuniwa hi nkarhi wona wolowo loko se i yi langutini i swi vona ku kahle situation ya yena a yi lava kahle hi ku ya hi swona a ri kwala kusuhani a vela a pfuniwa sweswi so yi hetelela yi fika yi va na challenge kwalano online but then hayi ya tirha online xivutiso xa lani ni tirhisela ka leswiwani i ku a ni ngo sweswi hi le ka 2024 i swilo leswi nga hambana na leswiya so van'wanyana ka tindhawu leti va tshamaka ka tona mi kuma va ti ri kona tin'anga mara swo karhi ti nga swi koti kumbe hi mhaka ku va tivana va chavana nyana so munhu wo tshama le ka hlomela leyi ku ta ku mi ta n'wi pfuna hi xihatla a nga fikanga haleni i follow up ka xivutiso lexiya ku swi nga endlisa ku yini okay mi ngo ni kombisa around la Giyani na Malamulele mostly ni ri Giyani Malamulele tsanini elim na loko ni karhi ni vulavula ka ti-page ta mina ni kombela vanhu va titshuneta kusuhani loko va lava ku pfuniwa because ni twisisa ku va la kusuhani se loko hi vulavula hi vanhu ve le kule ni vulavula hi munhu la a nge le Joni ni swi twisa ku ka nkarhi wa sweswi i na situation a nge swi koti ku fika la ni nga kona mali ya kona hi ku yi tele so ni twisa ku ni n'wi pfuna online yona yaleyo so loko a ri kule ni kombisa tanihi Joni na ha kombisi yona va Mpumalanga Botswana KZN i vanhu lava ni kotaka ku loko ni va pfuna online loko ku ri na leswi va fanelaka ku nyikiwa ni va khoriyela a PEP kumbe a Postnet le kusuhi na vona va kota ku va pfuniwa so loko u ri la around ni twisisa ku munhu a ni fikeli ku ni okay loko na ha ri ka xivutiso xexi ni nga vutisa lava ku na lava vo fana na vo Humphrey va dume ku va nghena kereke mara va swi lava consult so xihundla xa vona xi va xi ri safe hi ndlela yihi rero hi mhaka ku yani va 2024 swi nge endleki leswi swo siku rin'wanyana mi borheka mi ku wena Humphrey wo vulavula ntsena a wu ri kaya hi matlhelo ku na leswiya ka mina ni nga tivi vanhu van'wana ka mina ku na leswi va swi vitanaka client confidentiality leswi vulaka ku whatever i swi bulaka na mina whether hi foyini or wa inboxa i senda message i endlisa ku yini or wata tanihi ku i tiveka i nghena kereke leswi vulaka ku i ta fika vusiku a ni ta hi pfuxi hi tsemela vurhongo hi boheka ku se hi ya consult andumbeni i swilo leswi swi helelaka between mina na wena andumbeni kumbe between mina na wena a fonini u hava ku na siku leri ni nga ta pfuka ni borhekini ni ta vulavula hi swona to borheka ni ku languta kwale patwini ni to hundzela a ni nge vuli nchumu because sweswo swi ta endla ku ni chavisana lava va ha lava ku ta loko no hanya swilo swo fana na sweswo se ene a ni lava ku chavisa vanhu ni tele ku hanyisa vanhu ni tele ku pfuna rixaka so xivutiso xin'wanyana ni nga na xona i ku swa endleka ku ta ku loko munhu a consultini lawa swa endleka ku ta ku a consult a kha a nga ri na mali yo helela ku ta a ta ma hakela loko se nkarhi wu ya kumbe
munhu u fanekele a ta hi cash mhaka ku vanhu van'wanyana kuma va ri na ti-problem ta swa timali mara va kha va lava ku pfuneka. Okay, loko swi fikelela ka ti-problem ta swa timali munhu a karhi a lava ku pfuneka swo fana na consultation i swilo leswi nga koletiweki munhu yaleyo munhu u fanele a va na yona better loko fika laha nkarhi loko ni ku languta situation ya wena ni swi twa ku yi lava u pfuniwa ene ku nga ri ku fikeleleni amandleni na swi kota ku ni ku pfuna loko ni languta ni swi vona ku wa khona situation ya munhu loyi yo ka yi nga ri ku pfumeleni but wa swi lava i tata hi siku rin'wana a ta hakela ya consultation ku nga tinhlolo kumbe ximoya xo xelexo a yi kolotiwi and then ni nga kombisa na loko jika hi ya ku fembeni swo fanisa swilo swa ku femba na ku biya mundi kumbe ku tlhavula xifula kumbe ku tirha swa timfukuzani mali leyi nga koletiwiki but ti-minor stuff swo fana na ku dyisa ku boha ku hlambela mintirho na yini sweswo munhu wa khoma katsongo a nga karhi a hakela. Swa twisiseka swinene. So a hi lo hi tala ka xifula mo kota ku xi tlhavula ntsena kumbe ma swi kota no kherisela swi ya hi ku munhu i swi tsakerisa ku yini yena ku na lava vo u nula ku hola ntsena lava va nga na timbilu to saseka to kahle lava va fanele va tshame la tlhelo ka Bragod straight se loko ku ri lava vo a yi kahle nula ta kuma nuhli mavabyi ntsena ku swa mavabyi swo helela kwalani kasi ku na lowa wa ku mbilu yi vava ku ni la ku hola mavabyi ni tlhela ni tlherisa u ta hola mavabyi a tlhela tlherisa. So loko ku ve a mhaka yo tlheriseta no tsakela ku ba un'wana xifula yaleyo a yi khona yaleyo va tindhawu ya rhongo hala ka Gogo Sihlahla a hi endli sweswo leswiya swo ta fike ku ndhawini ku a hi vuntele ku pfuna vi nghena ndumbeni fike ku hayi a no tsakela ku ba maluleke hi xifula a yi khona ndumbeni mi byela ku mi tindhawu ya rhongo tlakukani mi tiyela kaya. Alright, Chigwani ya kumeka? Hayi Chigwani ya kumeka tele ngopfu. Hayi yona yi kona yona yi kona. Okay, loko ku ve a ma ha ri na swin'wanyana swivutiso ku hele behind the camera swi ri vayingiseri va ta hi siyela swivutiso leswi va nga tsakelaka ku swi vutisa hi ta va vutisela swona ka episode leyi landzelaka ku nga va ka ha ri na swin'wana. Ni sele na xin'we xivutiso ende i xivutiso lexi i nga ni lerisaka ni ku va vutisela xona i ku loko ko va ku ri na lenyani kwala ka mabuza kwalawa a nga busy no n'wi landzelela lowo mfowethu mara swi le ku n'wi tsandzeni ti kona tindlela leti mi nga n'wi pfunaka hi tona? Hawa ti kona tindlela ta ku munhu a pfuneka a va hlamula sisi a hlamala siku rero va yima ku na lembe hinkwaro ni karhi ni va xeweta va nga xeweteki mani se namuntlha ni va xeweteka ti kona tindlela ta ku munhu a pfuniwa hi ndlela yaleyo. Okay, xin'wana xo hetisela xa kona i ku a hi ngo i la ku pfula business business leriwa ku ri ku xavisa mintsendzwani mara a kha a supply hi n'wina mintsendzwani yi fanisa na sweswi a nga vutisa swa Chigwani kumbe swo fanisa na sweswi mi swi vulaka swo pfuna hi vanhunyana swi possible ku ta ku mi nga n'wi supply n'wina kumbe swi lava ku ta ku swi rhanga swi chekiwa na swona ximoyeni? Sweswo swi talava swi rhanga swi chekiwa a ximoyeni hi mhaka ku swilo swo fana na mintsendzwani i swilo swa ku hlonipheka swinene a swi lavi ku jambiwa handle ka swona swi nge he tirhi wena tshamela xona xilo i ku xa tirha kasi a xi tirha se i swilo leswi fanelaka swi va na ndhawu ya swona leyi swi nga safe swi nga ni to swi vula ku a ni swi tivi nga swi veka njhani exichangani a sacred place leyi swilo leswiya swi nga safe a ku ngheni munhu un'wana na un'wanyani laha swi nga koho swi hlayisekile mandisisi hi ku swi fana na ndlela yaleyo loko u karhi u kuma ku u lava ku pfuna munhu loko u nga rhangangi u consulta i kuma ku maybe u khome na hi ve le hansi hi vona va n'wi pfalelaka swilo swo fana na swa yena loko kombisa ivi i teka mintsendzwani ya wena yi right loko va yi humesela ndumbeni na la phakati ka jarata loko a heta ku huma hi gate swilo leswiya swi nga ha tirhi why swi timele hi lava hina hoki hi nga va vonangi kasi loko a rhanga consulta ha va vona ivi ni kota ku tiva ku ni endla yini ku va nga timi mintsendzwani liya ku ya mpfuka. Hayi swa twala swinene. So ka na xin'wana? A no kola ku ta tivisa ku ta ku loko van'wanyana va ri na swivutiso va nga ha no commenta eka episode leyiwa ku ta kota ku vutiseriwa swona swivutiso leswiwani ka episode leyi landzelaka. Ya ku nga va ku ri na xin'wana xivutiso lexi a mi hlekete ku hi ta mbutisa hi nga mbutisa kumbe ku ri na leswi a mi tsakela ku swi vula mi swi vula ka vayingiseri?
hawa a ku na swo tala nga tsakelanga ku swi vula mina a no lava ta vula ku munhu loko a twa a lava ku pfuniwa a nga chavi ku ri mani i ta ku yini because lexi xi twa ku yena hi lexi twa ku yena ku vava ku twa hi yena munhu la nga tlhelo a nge le ku ku voneni loko i twa i lava ku suku yima i ya ku pfuniweni suku yima i ya ku pfuniweni because swi ta tirhela wena na vana va wena ka mundzuku luya munhu i n'wi chavaku a wu swi tivi ku na yena loko ri perini i endla yini na xin'wana xo hetisela xivutiso i ku swi possible ku va le hansi va nga pfalela munhu a nga kumi ntirho kumbe swin'wanyana leswi nga n'wi pfunaka ku ya emahlweni swi possible va n'wi pfalela ku nga kumi ntirho kumbe i kuma ntirho i khoma mali ya kona yi nga tshami la i tirhaka kona environment yi sungula ku va toxic for wena leswi twa ku wena u treatiwa ku hambana na lavan'wanyana lavan'wana va khomiwe kahle wena swa kona hi leswi haxi ntsena a ku tshamisekanga leswiya swo i karhatiwa leraro ize i hleketa ku tshika ntirho so swa humelela sweswo fana na sweswo na hambi ku ri ti-relationship vanhu va le hansi va onhela swinene loko swi fika ka timhaka ta tlhelo leriya ra ti-relationship nkarhi wun'wani na lava pfumalaka vana swa humelela naswona kuma ku bohe vona lava va le hansi ende ku i kota ku ta ku i solve ti-problem to fanisana na teto i fane i consult and then swi ndlisa ku yini kala i fane i consulta and then swi vula ku i landzelerisa leswi swi vuriwaka ku swa laveka ku i swi endla ku i kota ku chucheka ka leswi nga ku karatini nkarhi walowo van'wani va vona kuma ku laveka switsongo u fanele wo ya endla nyana mphato njhe swi swa simple swi swa wena swi ku fambela kahle van'wani va vona swi fikelela kwalaho ku munhu a ze a kumeka a thwasa van'wani va vona ku laveka ku i xava just mamba swa vutomi bya wena swi ku fambela so ku tiva sweswo munhu i fanele a consulta kunene ku i kota ku swi tiva ku i pfunekisa ku yini ku na swin'wana lava ku swi vula ku tandeka ku before mi va byela va tlhe va announce ti-social ta va ku va ta kuma xa mi xivutiso xo hetelela i ku a hi ngo sweswiwa munghana wa mina lovini ni nga vulavula na yena swa koteka ku mi nga hi pfuna ku communicate swa munghana maybe loko a mu vulavula hi xaka a ni ta ku mi nga communicatisiwa laha ka ku mi fembiwa kwalano wa kumeka munhu wa ka n'wina ivi mi fembiwa but as ku ri munghana sweswo swi ta lava ku ri na family ya ka vona ku a kumeka henhla ka munhu wa ka vona mara loko ku ri xaka ra n'wina a hi ngo i jipapa mani sesi swo fanisa na sweswiya wa kumeka ka miri wa n'wina a vitaniwa samoniwa ivi ku fembiwa a kota ku a khomiwa laya mi kota ku communicate na yena leswi mi lavaka swona okay arezi mi ta hi siyela swivutiso leswi mi lavaka ku swi tiva hi ta mi vutisela swona ka episode number 2 mi ngo tshemba siyela ti-details ta n'wina okay mina ka ku fowuneriwa ni kumeka ka 063 849 4144 063 849 4144 ya WhatsApp ya fowuneriwa and then Facebook ya mina Inhlawu Vukulu Favor Ndlovu okay ya kenze swinene kombela mi subscribe mi share van'wana video leto leswaku va kota ku ti vona inkomu